Nada, makan dulu nih. Udah siap. Ayo, makan dah. Alah, nonton drakor mulu. Mata jadi sampai lawan arah. Ya apaan ya? Ayam lagi. Kayaknya hitam banget nih ayam nih. Ayam cemani ya. Dikecapin. Ayam lagi. Bosan. Makan ayam lagi. Nikmat dunia. In umi seleraku. Makan mie lu ya? Lu bener-bener kebangetan lu, ha? Udah gua bilangin makan ayam udah gua gorengin, masih aja makan Indomie lo. Ini ciri-ciri orang durhaka nih begini nih. Lagian masaknya ayam mulu. Gua capek ya beli tuh ayam. Itu ayam boiler. Bukan boiler. Ya? Selalu tahu. Udah makan aja mie, ah? Besok gak bakalan gue masakin lagi lo. Makan aja terus mie. Sampai usus lo buntu. Gak ada jalan lagi. Iya, enggak gitu juga maksudnya. Bodoh amat. Serau.